Тырахан хелеге татталугар эре болбакка республикага мәчиктир нехелегинен биллер. Тренер Дмитрий Попов угуютунан казды көлөне волейболист оголлор итиллен тагыстылар. Бес ыйгар тырха ортосколатын командата Россияга угу килиңе регион атыттан күрәкте хаянныга. Откуда, ребята? Откуда? С какого города? Село. Район Датинский. Район Датинский. Благовещен зачем приехали? Благовещенск уракка Россия өрөгө рытын жохунны кылласпыт оголор бу күрәктәһиге бир кырас колаттан ахара баран бир класс оголоро ухулуччу мәчиктиллерин уху килиңге көрдөрөн тураллар. Бүтүн нехилегинен волейболу өрө тутар тырахан элегиттен аксыз класс олаттара волейбол осколага браягынан териллер уху килиңге күрәктәһи металин кеппит команда бу күннәргә үтү сонуну эйтте. Таамасан 100 месте оламаран тугунан Тамбовтар ден баллара. Ол кинлер сборнайдан кабебиттер, Амурская область. Он там бастан тасыппын. Оно Россия бар болуд. Волейбол тух бар булды, характер гына бар булды. Волейболу тан олоом күрдү көрөм булды волейболу. Агыс сааттан убайын батыган мәчиктер айтыл курдук тырахага волейболу ологон кытта сетемнир кихи элбэх. Мәчик абылаңа тырахага 35 сыллагата Дмитрий Попов учуталды келегеттен сағаламмыт. Тааттаттан ан бастакынан кыйы командата тоғуғын 5 сыллақа республикаға бастан тураш. Ол кемтен элбэх кыйы келле уруй қағыта дурахида. Билигин кені итиллячилere бейлері суоллах истэх улахан тренердер. Меха шөйдік үдертамы тоғылар бары шөбатык үлелі қымны улахан үлеғада үлелі жаллар қайыда жаллар. Оны бәм ол иппет олаттырым турниннар, Иван Герасимовичтағы шөбатык үлеләнлер де республикаға ме Дальний Востокқа инге местелен қаян. Россияға ме бар ажибіттіра улахан оғыларға. Команда бесин 14 күнігер Москванныгар Раменскай куракка Россия тағымна күрәктәһиге уху килиңге регионатын көміскү аянныға. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Татта.